twerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, hakaba ari umwe mu mijyi ikomeye cyane muri Kivu ya Amajyaruguru. Nkuko tujya kubirebera muri amakuru ku buryo urambuye, muri uyu mujyi wa Goma harimo haravugwa ibikorwa bitandukanye birebana n'ubugizi bwa nabi, aho amakuru atugeraho avuga ko abasivile barenga 11 muri uyu mujyi bamaze kuhasiga ubuzima mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kubera muri uyu mujyi. Uyu mujyi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu mpera zawo urimo uragenzurwa n'umutwe wa 23 nyuma y'uko rero M23 ihirukanye ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'indi mitwe barafatanyije mu Wazalendo ndetse na FDLR. M23 rero akaba barimo baragenzura uyu mujyi nyuma rero y'imirwano ikomeye yabaye mu mpera z'ukwezi kwa mbere. M23 kandi ikaba irimo iranagenzura Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye muri iyi mijyi igera kuri 2 ikomeye muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru, nkuko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Abakomeje rero gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri uyu mujyi rero baraturuka hehe, hanyuma se inzego z'umutekano ziratangaza iki, cyane cyane kubirebana n'ubuyobozi bw'umutwe wa M23 kugeza kuri ubu ngubu bufite uyu mujyi wa Goma mu biganza byawo. N'amakuru tujye kurebera hamwe, ndaza kukubwira ko kandi muri uyu mujyi hari ibitaro bikomeye cyane rero byamaze kwemerera abantu rero ubuvuzi bakomerekejwe rero n'ibikorwa navuga by'intambara yabaye rero kuva mu kwezi kwa mbere hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta. Abaturage benshi rero barakomeretse ndetse ibi bitaro bikaba byaje kwemeza ko rero bizita kuri aba baturage benshi rero mu bagiye bakomereka ariko badafite ubushobozi bwo kwitabwaho rero cyangwa se ngo babone ubuvuzi mu buryo navuga ko bugezweho. N'amakuru rero dukesha ikinyamakuru Actualité.cd cyandikira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mutaza kugira ngo rero harahandi aya makuru na yakuye, akaba ari amakuru aturuka muri ibyo bitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero ntabatindiye duhere Igoma mu mujyi wa Goma, akaba ari umujyi rero uherereye bugufi cyane bw'uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Amakuru avuga ko abaturage barenga 11 bose bamaze rero kwicwa barashwe mu gihe rero ibi bikorwa byabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu guhera ku itariki ya 4, ubwo ndavuga kuri uyu wa gatanu cyangwa se kuri uyu wa gatanu ushize kugera kuri itariki ya 5, ubwo ni kuri uyu wa gatandatu muri uku kwezi kwa 4. Akaba ari ibikorwa kandi bimaze kubera mu bice bitandukanye birimo hitwa muri Kabari Katambi ndetse akaba ari muri groupement ya Rusayo muri Nyiragongo, ikindi kandi akaba ari muri Kivu ya Amajyaruguru. Amakuru kandi akavuga ko ahabereye ibi bikorwa abaturage rero batandukanye mu miryango itandukanye bakomeje kugenda bicwa, nkuko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Bishwe rero mu mugoroba wo kuri uyu wa gatanu shyira kwa gatandatu, akaba ari abanyamuryango rero b'umuryango umwe barimo barasangira, ubwo rero bazaga kwicwa n'abantu bataramenyekana. Itsinda ry'abantu bari bitwaje intwaro binjiye muri ako gace bica rero abantu barenga 11 ndetse ikindi kandi amakuru akavuga ko abenshi muri abo ngabo ari imiryango itandukanye, nkuko aya makuru akomeza kugenda abagarukaho. Ndetse rero abo bagizi ba nabi bakaba binjiye muri izo ngo bakarasa abo baturage hanyuma bakaza kubica. Ikindi kandi amakuru akavuga ko rero nta joro ririmo riracya mu mujyi wa Goma hatumvikanye rero ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane cyane birebana n'ubwicanyi muri iyi territoire ya Nyiragongo, nkuko amakuru atera ku kinyamakuru Actualité.cd akomeza kugenda abigaruka. Aya makuru avuga ko shortly before cyangwa se mbere gato ya rero mu ijoro ryo ku itariki ya 3 no ku itariki ya 4 undi muturage yararashwe muri cyangwa se muri Rukoko, ahitwa muri Rukoko rero akaba ari muri groupement ya Munigi ndetse ikindi kandi akaba ari n'ubundi muri territoire ya Nyiragongo. Aya makuru akaba agaragaza ko rero akomeje kwiyongera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe rero muri uyu mujyi amakuru avuga ko hakajijwe ingamba z'umutekano, ikindi kandi mu kurinda ko ibyo bikorwa byose bishobora kuba byakomeza kugenda biba cyane cyane by'umwihariko muri territoire ya Nyiragongo, nkuko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Ni mu gihe rero ibi birego bikomeje kwiyongera mu gihe rero uyu mujyi uri mu biganza by'umujyi cyangwa se uri mu biganza by'umutwe wa 23. Amakuru akavuga ko undi makuru ava muri societe civile muri Nyiragongo akomeza kugenda agaragaza ko rero icyizere ari gike cyane ndetse n'abaturage muri uyu mujyi bisa naho bafite ubwoba bitewe n'ibyo bikorwa byose bikomeje kugenda biba. Mu bisi ishize rero hakekwaga bamwe mu batorotse muri gereza nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma. Hari
imfungwa nyinshi zirenga 4,000 rero zaturutse muri gereza, bikavuga ko rero abo ngabo ari bamwe mu bakomeje guteza umutekano muke kuva bagera hanze, cyane cyane rero kubirebana n'abo baturage baturutse muri gereza. Ngo uyu mujyi wa Goma kandi urimo uragenda ugaragaramo rero umutekano muke, mu gihe rero amakuru avuga ko hari abandi baturage bishwe n'amabandi yitwaje intwaro kuwa kane ku ijoro ryo ku itariki ya gatatu muri uku kwezi kwa kane nk'uko amakuru abigaruka. Aya makuru akavuga ko rero mu barashwe cyangwa se mu bishwe harimo umubyeyi ndetse n'umwana we biciwe Majengo, akaba rero ari hafi y'agace cyangwa se ari hafi y'agace kitwa Lac Vert, akaba rero ari mu burengerazuba bw'uyu mujyi. Ndetse ikindi kandi amakuru akavuga ko aya mabandi rero yishe uyu muryango w'inzirakarengane nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ngo rero umwe mu bantu bandi b'inzirakarengane rero akaba ari umugabo nawe warasiye ahitwa Xavier Avenue, akaba rero ari Lac Vert nawe nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ikindi kandi aya makuru akavuga ko rero ibyo birego byose bitarimo biragenda bitangazwa ahantu henshi hatandukanye, gusa n'amakuru aba yamenywe n'iki kinyamakuru agaragaza ko rero ibyo bikorwa birimo ubwicanyi, ubujura cyangwa se ibikorwa birebana no gushimuta ndetse n'ibindi byose bikomeje kugenda vyiyongera muri uyu mujyi kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Rero bakuvuga ko rero kuva M23 yagaragara muri uyu mujyi aribwo hakomeje kugenda hagaragara ibi bikorwa. Gusa rero si kuva na mbere yuko M23 hagera, na mbere yaho rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye havugwa ibikorwa byinshi bitandukanye birebana n'ubugizi bwa nabi. Reka rero twerekeze uyandi makuru arebana rero n'ubutabazi cyangwa se arebana n'ubufasha ku baturage rero bakomeretse ubwo rero ingabo za leta ya Kongo FARDC zahanganaga n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma rero mbere yuko M23 yigarurira uyu mujyi. Kuva rero ku itariki ya mbere muri kwezi kwa kane kugera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatano, Charité Maternelle Générale akaba rero ari ibitaro biri mu mujyi wa Goma byatangaje ko rero bizatanga ubuvuzi, navuga rero akaba ari ubuvuzi bwihariye, ariko akaba ari ubuvuzi buzatangwa ku buntu ku bantu bakomeretse nyuma rero y'ibitero cyangwa se nyuma y'imirwano yabereye muri uyu mujyi nk'uko aya makuru abigaruka. Iki gikorwa rero akaba ari igikorwa kigamije gufasha bamwe mu baturage bahuye cyangwa se bagezweho n'ingaruka n'ibikorwa navuga ko rero ari bya gisirikare byabereye muri uyu mujyi wa Goma, ariko babuze ubushobozi due to lack of financial resources nk'uko aya makuru abigarukaho, mu buryo rero badashobora kuba babona ubuvuzi, hanyuma rero bakaba bemerewe kwitabwaho ku buntu nk'uko ibi bitaro bibitangaza binyuze mu muyobozi w'ibi bitaro akaba ari Dr Gilles Kafitiye. Nk'uko aya makuru abitangaza avuga ko rero iyi kampeni yatangiye kugenda itanga umusaruro kandi hari bamwe mu baturage bari gufashwa, ariko by'umwihariko akagaragaza ko rero ari kampeni yashyizweho nyuma y'umubare munini w'abaturage bari bakomeje kugenda biyongera muri uyu mujyi wa Goma, bigaragaza ko rero bari bafite ibibazo bikomeye cyane birebana n'ubuzima, ariko by'umwihariko batewe n'intambara cyangwa se batewe n'ibikorwa bya gisirikare byabaye muri uyu mujyi kuva muri uku kwezi kwa mbere hagati y'umutwe wa cyangwa se hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Aya makuru akavuga ko rero ibi bikorwa byateje abagera ku 4,000 urupfu nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Iyi kampeni rero ikaba yamaze gushyirwa mu bikorwa cyangwa se ikaba imaze iminsi mike itangiye, ndetse abaturage benshi bakomeretse bakaba barimo baritabwaho n'abaganga atandukanye kugira ngo babashe kuba bahabwa ubuvuzi bigendanye rero n'ingaruka zabagezeho zaturutse kuri ibyo bikorwa bya gisirikare byabereye muri uyu mujyi nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Komeza avuga ko rero bari kwita ku ndembe cyangwa se kuri bamwe mu bahuye n'ibyo bikorwa. Navuga ko rero ari ibikorwa bitandukanye, urabizi ko no mu gihugu cy'u Rwanda hari abapfuye bitabye Imana rero biturutse ku bisasu byatewe mu gihugu cy'u Rwanda. Rero abenshi muri uriya mujyi badafite ubushobozi cyangwa se bafite ibibazo by'ubuzima ariko badafite uburyo bwo kwivuza, ni ibintu bisanzwe bibaho cyane ku baturage, bakaba rero barimo baritabwaho kugira ngo rero bakomeze kugenda babona ubuzima cyangwa se babone ubuvuzi bakeneye kugira ngo bongere basubire
basubire mu buzima busanzwe. Ku makuru rero arebana na Deschartes Maternelle General Reference Hospital ikaba iherereye rero ahitwa Mapendo across rero from Goma City Hall uvuye mu mujyi mukuru wa Goma, akaba rero ari ibitaro bikomeye cyane. Ikindi kandi akaba ari hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse amakuru akavuga ko rero gifasha abarenga 167 baturiye muri iyo zone with a capacity of 120 beds. Gifite rero cyangwa se gifite aho bakirira abarwayi, no kuvuga ibitanda abarwayi bashobora kurwariraho birenga 120. Bimwe rero muri byo bikaba byakira bamwe mu barwayi barembye cyane cyangwa se bakeneye kuba babagwa. Ikindi kandi amakuru akavuga ko rero ibi bitaro ari mwe mu bifasha cyane muri kara karere cyangwa se hariya muri uramugi wa Agomba. Kuva rero byakwitabwaho cyangwa se byasanwa muri 2007, amakuru avuga ko rero hageze inzobere zitandukanye mu kubaga ndetse n'abandi bakora ubuvuzi bitandukanye. Bimwe mu bituma ibi bitaro bikomeza kuzamura rero cyangwa se bitagomeza kugera ku rwego rwiza mu gufasha abaturage ndetse no gutanga ubuvuzi bw'ibanze nk'uko aya makuru akomeza kugenda abiga. Rukaruka rero mbashimire, bifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza. Ari namwe mu makuru agezweho, ariko by'umwihariko nagiye nkugezaho byinshi bitandukanye birebana n'ibikorwa byakomeje kugenda bigaragara muri uyu mujyi wa Goma. Ibikorwa birebana n'umutekano muke mu bice bitandukanye birimo muri Kasika, muri Keshero, Majengo, Mabanga, hakaza muri Katoyi, Lac Vert, aho rero abaturage amanywa na nijoro cyangwa se buri imigoroba hakomeza kwatakwa na bamwe mu bitwaje intwaro, amabandi cyangwa se abandi bari bose bari mu bikorwa byo guhungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane rero muri uyu mujyi wa Goma. M23 irakora iki? Iraza guhashya ibi bikorwa gute? Reka rero mbashimire, bifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza.